Apigiwe makofi. Hii ni jeshi ya gavana Wamatangi amechaguliwa Kabete. Mutumia huyo ngikamurehe akienda kendo guko no mumuhe. Ya serious. Haya nitugushira icio. Sasa nataka tusalimiwe kidogo na mbunge wetu wa kitambo wa Gathogo. Atugeithie. Haya ukawa Gathogo na atugeithie. Asante. Mama ako sawa? Sasa nataka kwanza tusome ile salamu ya gavana. Nikisema kazi ndio hiyo mnasema? Kazi ndio hiyo? Roho ndio hiyo? Haya sasa tuanze vizuri. Kazi ndio hiyo? Roho ndio hiyo? Hiyo ni salamu ya gavana. Mimi gavana, Your Excellency, najua ya kwamba hii ni mkutano ya watu wa county, lakini mimi ni mtu wa county ya Kiambu. Si ni kweli? Na gavana wangu ni nani? Gavana wako ni nani? Anaitwa Wamatangi peke yake. Gavana wenyu ni nani? Kemani Wama. Unajua kunaweza kuja mwingine ajiita hivyo. So wetu ni Kemani? Wetu ni Kemani? Asante sana Your Excellency, sitaongea sana kwa sababu najua tuko na shughuli mingi. Wanagathongora, nataka kuwashukuru sana kwa wale ambao walikuja baada ya uchaguzi ya 2017. Mimi naitwa nani? Naitwa nani? Hiyo jina nataka mkae nayo, muendelee kukaa nayo. Si ni kweli? Niwashukuru wanagathongora kwa sababu ya wakati mlinipea niweze kuwafanyia kazi. Na mimi nikitani namna hii naangalia ile block ambayo niliacha hapa ya laboratory. Ile nilianza hapa Gathongora shule. Na ninafurahi kwa sababu mlinishikilia. Kwa wakati huu nataka tu kuambia kwa heshima, huyu gavana ambaye amekuja na wamekumbuka, ni vizuri hata nyinyi muweze kumkumbuka. Si ni kweli? Hapa ni wadi moja ya wadi 8 ambayo ni X-Ruiru constituency. Juzi tulikuwa na yeye hapo Githurai. Saa hii tuko na yeye hapa. Tunaenda na yeye Gathogo. Ni kumaanisha yeye anatoshanisha wadi zote zetu za X-Ruiru. Si ni kweli? Makofi kwa gavana. Mimi kwa sababu nataka kumalizia, heshima yangu mimi nitawatembelea kwa mashinani. Lakini wewe kama ulikuja baada ya uchaguzi, mamutumia ore moiguaga wale mwega. Halo, mutumia wareke wathuraga irio mwatu agothura wathuraga irio na andu Agathongora wokaga riria maundu moka tukanyitanira etagwo atia. Kwa hivyo mimi wakati wangu nitakuja na simama kiti ya ubunge hapa X-Ruiru constituency, na naomba munishikiria. Mtanishikiria? Nione mtanishikiria tafadhali. Kwa hivyo nataka nirudi ndio ile pesa ya watu wetu wa motorbike niweze kuendelea kuwasomesha. Ile pesa yetu ya uwezo fund ya wamama niweze kuendelea kuwapatia. Si ni kweli? Tuweze kuendelea kuchukua basari bila kuenda usiku, watu wanapata basari mapema. Si ni kweli? Tuseme Esther ako sawa? Mama ako sawa? Hii sioni vizuri. Mama ako sawa? Hebu nione mama ako sawa, mama ako sawa. Asanteni sana na Mungu awabariki. Haya, kazi ndio hiyo. Kazi ndio hiyo. Ndenda ndimwitire gavana Wamatangi. Nimwehareirie. No rugatha ndimwitire gavana Wamatangi ri. Ithe mutironire ira tukiruguria kurogota mbeca nyingi. Na wandu aria matari mitugo aria moyo kuhurithania makanjia guka kuheniania ati ni tuongereire licenses. Uhoro uria wa ma ni ati licenses handu ha gukoragwo kwina tu license tuingi cianyitithanirio na gavana Wamatangi arauga to nginya urihage yothe mwaka umwe, to nginya urihage mbeca ciothe cia mwaka umwe, uririhaga maita mau maita mana. Ni wega guo? Ni mundu ureciria undu wa biashara kana ni mundu tareciria undu wa biashara? Twere aria mena misheneo wampeleke hiyo upuzi yao mbali zaidi, kwa sababu tunajua serikali yetu, tunajua tunalita kulinda wafanya biashara. Hama namna gani? Ithe tuli andu akumenyera raia na gavana Wamatangi nio ngoro ya andu ake. Nitwaiguithania andu aitu. Kazi ndio hiyo.
Leo ndirenda tuge ya muico getha tukaribishe gavana wa Wamatangi. Ni mwihareirie? Haya, twihareirie biu. Na nigetha tu tamwe gioke uguo acera arauga. Haya, kazi ndio hiyo. Roho ndio hiyo. Tumkaribishe gavana wa Wamatangi kwa makofi na vipigo na nderemo. Weka makofi ya juu kidogo ndio hiyo. Hayo. Hayo ndio hiyo. Ateke. Wali madamuri ya raina wegao. Aya. Waigwa kopoka. Aya. Osio ya kopoka. Kopoka. Andũ agatongora mũrĩega rĩngĩ wanagatongora hoiye andũ agatongora hoiye nĩ tũgeithanie ũguo na ngeithi cia andũ a Mwathani nĩguo andũ agatongora makoragwo makenete ta mũirĩtu ũcio mũigĩte maũndũ mothe thĩ mũkaga nĩ hĩndĩ ya gũkena kana nĩ tondũ wa kuona no ũmũthĩ nĩ mũramicĩte Wamatangi wanyu ũrĩa ndĩramũmicĩte ona niĩ leo ndokire Sunday ngiona kumisana kuria tomisanite gutina igana ngiona ndina iganira ngoro ndaigana no nguceria kiundu kingi gia gucoka nigetha maundu maria mothe turenda tuthondeke tuthie na njira imwe na inyu mukorwo mukimenya mwathurire gavana wina bata na inyui nitweka wega ni guka leo tondu ni mwamenya ni njui ni muikarangite ati mukire tha cigana tha igiri ona gacai mutikunyuite Karosine ekera ekathainya ni mureheirwo haha ona raji mutirete na riu ningi turorete dina na mutire muraria ihoro cio riu no nginyagia ndi ubange tondu wa riri nguma rucine ni andu maikaire haha no ngamukire arakaru muri akenu riu ni ngucoka nyonganiririe tondu ona ngiuka na ni ithabu ndirekaga ngona riu hĩndĩ ya thigũkũ ya Christmas ndiokire kũndũ kũrĩkũ ningĩ hĩndĩ ya New Year ndiokire kũndũ kũrĩkũ ona hĩndĩ ya Valentine ndiokire rĩu ũcio thire no ũrĩhĩke nĩ tũkũbanga nĩgetha tũrĩhane tũrĩkanĩre o maũndũ manini ta arata akwa wa mbere nĩ ndakena nĩ kũmuona nĩ tondu tutiĩrĩgaine na no wega tugakorwo tukionana na tukorania Wamatangi maũndũ maitũ no ũratwarithia na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ndĩtigwo andũ aitũ nĩ mwene wĩra mwakĩheire na ingĩaga gũkĩruta wĩra no ngandũgũ ĩngĩtũra rĩu niĩ no nginyagia ngacoka kũrĩ inyuĩ ngamũrehera riboti nĩgetha mũkona kana marĩa ndĩreka nĩ marĩa mũrenda njĩke rĩu wĩra witũ nĩ mwagweterwo haha nĩ mwaria mũndũ ũgwĩtwo Mheshimiwa Dani ni Mheshimiwa wa Cera na Muceke ni amwira maundu maria Wamatangi akoretwo agika thiini wa kaunti ino mungitarirwo guku thiini wa wodi yothe ya Gatong'ora hatiri handu hari cukuru toyo mwake wa primary Kimani Wamatangi atamwakire cukuru mwero wa ECD twana twa Gatong'ora ni tunyuaga iria thiini wa cukuru citu twana twa Gatong'ora ni turiaga itumbi ria gutherukio cukuru cia Wamatangi twana twa Gatong'ora ni tunyuaga ucuru wa vitamini ni mwe twana tu ona kuria thiini wa cukuru ni ndatureheire mabuku makoragwo ku thiini wa cukuru na venjo na rava gutire kindu kana kaguraga tutigikenaga ndirerire aheshimiwa ya Dani na mundu gwitwo wa Cera rira ndirari haha na inyu muigue thiini wa Gatong'ora bara ira twambire tukirwira haria he cukuru wetagwo Varsity tukirwa bara nene muno mugundu ucio kenda kuiywo nginya tugitoria ndagika ya muthia na tugiaka cukuru tondu ni ndiroigira ni ngwakira twana twa guku gwitu
tuothe negutwakira swimming pool tukaberia guswimu ya mbere ndiraka haha Gatong'ora cukuru wa Varsity na swimming pool yo ni ya twana twitu tuhe mwana itu leo tuguka hau gaturuta guswimu na nywe muthenya wa ciari ura witagwo parent day ndukanoke ogerie guswimu hau na twaigwithania mureke twana tuswimu twetwiki ohota guthie ingira hau ninge twanjie maundu mangi ma guthie kuruta muciari kana mwe guswimu na nywe ne mwe guswimu mwaswimaga rwe ruriku roro rwe haha ai roro tinge swimaka twacoka turarikanira haha thutha wa gwaka macukuru mau mothe wira ti muiganu turoiga ni tugucoka twake thibitari wa Gatong'ora na ngiheana contract uguo mwero ni done na tukirehe mundu aka thibitari mwega wa level 3 thibitari ucio wina theater ya mutumia ungithie hau ukiheo mwana ukorwo ni cesarean ukuherwo hau na ndugutwarwo Ruiru mundu ukwenda gwika operation ni thibitari uriku thibitari ucio wina itanda 56 na kiria ngwika tondu thibitari ni wambiriirie ni ngunyita contractor ungi mweru ucio ndoi murutire wa Wamatangi wa wira ngunyita ungi mweru turehe nigetha murikirie wira ni undu mwega andu aitu ini nigetha wira ucio thie na njira ria yagiriire maundu